late ejina ngau paibu hayang atamana chaya paibu hado kawa ngau yelak pataman haga leha hado living by faith hado yelak pat continue na myanga ngau kunang hado tamana Hebrew chapter 11 verse 9 and 10 tingi tawa taman pai Hebrew chapter 11 verse 9 and 10 hado ngau kunang mengi bohat tamana Hebrew chapter 11 verse 8 tamana hado chayangi hayang atamana ngau teman mulana chai bebu khawangau yelak pa continue na myanga mongdo onglak singna mai pongdo wa singlak singna hado yelak pa ngau penang sa yelak pa hado te ngau bebu 21 subu ba hado mona Hebrew chapter 11 verse 9 and 10 the wacham habi inam by faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country he lived in Dan. Did Isaac and Jacob, who were here with him, of the same promise, for he was looking forward to the city with foundation, those architects and builder in God. Hadama lewanda, hadama ibua, by faith, a tenglapu kaya iya hado ida palakshina ida chanbu hado kadokma iya no viyangi hado ibmina hado Abraham vibu hado changina ida chanbu kadokma iya taugan manam iya hado nok lemyangi hayang taugan ma iya kada heng jana ngo yangi hayang allow me country ma iya ga kada heng jana kada mi pay hado yuyuna iya ga ngo obayangi hayang iya nok ayong viang mo una yichi hayang ba hado ni nok ma i ngo yangi hayang ida kawang janbu hado i halam pecham se iya taugan na ganyu yangi hayang iya hado ngoi galak hado city hado lenglak hado kawang lenglak chingna tembu hado builder hado the iya tan yangi sado igminam hado the lewanda hado Abraham Kiang matamana yoonga ngawa chaya paibu mani bahat matamana the journey of Abraham faith hado tamana chayangi the journey of Abraham faith last week amihan ilu hunishe aji ami God is the source of our life God is so the amihan laga ekta provider or supplier ekta source ase itu do Abraham dibi ekta source thagise ola source kida gobo ekdam pani ola jaga nurukhi gina ola itu ke source koi pani ola jaga itu nishina amikan laga needs dia laga provider itu issue ase itu do Abraham dibi ekta source thagise itu amikan ra itu Abraham laga life te loi gina achi amikan ra itu ke olop sablemon ase Abraham laga journey amikan hunigin aise Aru tai ida itu verse 9 de kobi tai laga piswas prahido tai ge isoba tade amiba tibo koi gana rakhata laga itu chakare tai khor banai shebis aru ektam tade ekta stranger koi gana ekta tusha country de manu ekta china chindi ne thaga jaga de tai berai gana chai gana tade khor bi banai she ekta ten banai gana tade puhise itu kapra laga khor poila du takan itu laga khore thaise aro itu Isaac aro Jacob itu kan logoti bi tai iniga thagise aro tai ba aro saise tai gi isoba dia laga ekta city banawle itu isoba hido itu banawle tai gi koi gena thaga tai itu ge ekta hope rakhise tai laga choni de sadan de itu Abraham logode isoda ekta source thagise ekta supplier thagise ekta provider thakise itu pra tai ekdam mun tangor hoigena tai laga piswas kiman tangor hoise itu ami han dikhi pai itu acting gane tai cha laga no hoi dui din gane tai cha la no hoi example idia ami han ba ekta pusti de chale ami han ek hafta gane jai nohele ami han jongol de cha dam de ek rati homa o dui rati homa o begena ami han laga khaloa pukhi na ami han peraje hoile bi Abraham do iniga cha laga no hoi tai gedo abni laga khor saribi abni olai gena jabi holebi itu iman din tai gena ami ba ekta abni ge jaga dekhabo tate ami ba tate bless kuribo tate jabi ko dande khalo tai itu nupukhi gena olai ja laga
তাই খাবলে তাই থাকিবলে এইটো খান চবটো তাই লগা বিশ্বাস পৰা এইটো ঈশ্বৰ তাইকে এটা চৰ্চ থাকিছে সদায় নুৰুখি কেনা অলা চৰ্চ এইটো কয় সদায় ইটোৰ পৰা ঈশ্বৰকে তাইকে দি কেনা আহিছে তাই লগা বিশ্বাস ইমান তাক তাই ৰাখি কেনা আহিছে আৰু আমি খান চাম দে তাই পিছি তাই লগতে টুপি পিছি আহিছে তাই পেৰাই কেনা যা জাগাতে কি নাখাই কেনা বি থাকিছে হয় নিবি এইটো কান চবতেতো তাই লগা বিশ্বাস পাহিতো তাই লগা লাইফ তাই লগা ফেমিলি তাই থাকিব পাৰিছে হয় নিবি আজি আমি খান পৰা এইটো জানিবলৈ মন হোৱাটো আমি খানকে লাগাটো মেৰেগল ব্লেছিং এণ্ড হিলিং আজি লগা দুনিয়াতে আমি খান পৰা বেছিভাগ লগা মেৰেগল হে আমি খান বিচাৰি আৰু ব্লেছিং চব মানুহ পৰা এইটো ব্লেছিং ল'বলৈ মন আছে চব মানুহ পৰা হিলিং ল'বলৈ মন আছে Meibu muilana ya unang hadau mabse meibu hea mabu mohiman muilana hadau ya yubu au yenam muilana hadau shortcut hadau sahada changbu heyang boy hadau nanga ya hubu miracle nanga ya hubu hadau mohiman hadau healing meibu hadau ase ya laksina hadau faith atenglakpu heibongmo hadau teman hadau atenglakpu yenang gema hadau lanu teman de yedolak Heyang hadau nangpay hadau miracle hadau without faith there's no miracle hadau teman be hadau faith namela nanga miracle ya hu biang nanga blessing ya hu biang nanga healing ya hu biang nang ma ateng laku yenang hangge teman hadau teulak hadau teulak sine hadau ateng laku bongbong itu pabule ami kan ge itu faith biswas itu bisi laki genase itu kan sob tu Abraham logodebi আহিছে তাই বিশ্বাস পাহিটো তাই ওলাই কেনা চাবৰা তাই পেৰাই কেনা এইটো তুকখান চবতে তাই ফেচ কৰি কেনা চাবৰা এইটো মেৰেগল বি তাই লগতে হেপন হৈছে এইটো ব্লেছিং বি তাই পাইছে হিলিং বি তাই পাইছে এইটো নিচিনা আমি কান্দো আৰু খালি পঢ়ি থাকি কেনা খালি এইটো ব্লেছিং হি ল'বলৈ মন খালি বেমাৰ হওঁতেম দি এইটো হিলিং হি আমি কান ল'বলৈ মন হ'লে বি আমি এইটো ফেথ বিশ্বাসটো নাই তো কেনেকা আমি কান এইটো কান পাব Poila আমি kan itu isu laga kota hunibo lagi. Itu isu laga kota kiman ba hunibo itu biswas to ami yang ahibo. Itu bra Roman chapter 10 verse 17 de itu kuase. Kiman ba hunibo itu hunabra hido biswas to ahi kuase. Faith come by hearing the word of God. Itu ami kan itu isu kota hunibule monai church te jabule alsi lagi किनेगा आरो अपनी मिरेकल पाबो किनेगा अपनी ब्लेसिंग पाबो किनेगा अपनी हिलिंग पाबो इदु खान पाबले आमी गान विश्वास लागे इदु खान सब तो इशु ताइ लागा हाते आसे ताइ तो एकटा सोर्स आसे ताइ सब दिबो पारे हयले बि इदु पाबले आमी गान विश्वास राखिबो लागे इदु फेथ आमी गान राखिबो लागे इदु इशु गे विश्वास राखिगना पेराइगना चाब्रा इदु अब्राहम ताइ इदु खान सब तो ताइ पाइसे Genesis chapter 12 verse 10 ba loigena sadam de Abraham dai peraigena chadam de tai itu Egypt te pungji ja laga ta tiki bai verse 10 ba loigena sadam de Genesis chapter 12 verse 10 ba loigena sadam de Abraham do Egypt te tai khushi che etu time de pishi dunia de phuk lagi gena thakise tai ekdam phoi khai gena do etu Egypt te do tamol manu khan pishi thakise tate biya manu bi pishi thakise আৰু তাই এদুগে কোৱা লাগালো তাই এদু আমি গান কিতে এদু পুৰি গনা চাই গনা যাব এদু টাইম আমি গান ফাফা পুচিব পাৰে তাতে আব্ৰাহাম বা কৈছে তাই লাগা মাইকি সাৰা এদু তো পিছি সুন্দু থাকিছে কয় এদু পৰা তাই কৈছে তাই লাগা মাইকিকে আপুনি তো আমি লাগা মাইকি আছে নববি ইদা মুজিন চাই গনা ইজিপ্তে কুসা টাইম দে মানুখান বা আপুনি তো কোন আছে কলে আপুনি তো মই লাগা একটা দিদি আছে অফিনি আছে আমি লাগা সিস্টার আছে এই কও তাইজিন ইদু কথা একটা কৈছে কিলে তো পাচি বলে মন তাই ভাবনা কৰিছে ইদু সাৰাৰ মই লাগা মাইকি আছে কলে তো মানুখান বা তাইকে মাৰি গনা তাইলা মাইকি লৈ লব নেকি তাই তো তাউ থাকিছে আৰু ফই খাইছে ইদু বা তাইলা মাইকিকে আপুনি তো আমিলা সিস্টার আছে কবি তাইজিন ইদু কথা কৈ গনা চাইছে হয়লিবি ইদু আব্রাহাম তাই লাগা প্লান তাই লাগা ভাবনা ইদুকে ঈশ্বৰ মুঞ্জু নাই ইদু वर्ष ते पूरी के ना साथ चाय के ना साथ अंदे
tai itu tai kwan sina tai jindu itu misa khota kose itu Egypt laga raja ke tai misa kose hoilibi itu do isu ba itu ekta munju thaka nai itu do tai laga tai do tai biswas pradu chaise hoilibi tai logote aha laga circumstance itu ke koi ami kan laga life te perai ke na chadan de lok kura laga itu tuk logote kinega ami kan deal kuribo itu tai la biswas to thakise hoilibi tai phoi khadan de tai laga thought tai olop change kurise tai laga bhabana olop change kuri kena tai pachi bole tai ta kam kurise hoilebi itu laga tai ki kurise itu do isu laga hisab te thaka nai itu to isu bra munju thaka nai hoilebi itu do sapna bra itu koi di kena itu raja bra bi itu chani chase pichire itu nisina amigan laga life te nichu ki phal hobole hi do amigan ekta kam kuri so manubra nichu ke phal hobole kami kurule mon ase hoile bi amiga nichu ke phal hobole laga ekta kam kura den de isu ba munju no laga kam bi amiga kuri je itu do amiga laga itu do isu ba munju nai tade amigan phasibo olai jabo itu biswas do amigan phal bra itu kan sob tuk do isu laga hatte amigan tibole amigan try kuru lage deman hado samsi heang deman mongsangbu hado temana yo opoteu hado wa kawang dei phana phala kumbong nang de mai laksa de yang nang de mai lak hado ya phan ma nang chude nang de bu hisap de oba ta ya be hado kan ma sheusi bu ho nang teu kan ma sangbu ho nang teu de kawang a yimong bu hado ya phan ja ho nang hado ya phan abram beo ho bu ya phan ja ni nang teu chunga idia bra amikhan chali bole itu abraham aro sara dajin laga life de ki happen hose hoilebi itu abraham laga biswas aro tai itu isu ge map mangabra itu kan sob to settle de ahise hoilebi tai laga bhabana olop kalti thakise tai ki phal hobole tai pachi bole kam guraro itu isu ba munju thakane apni kinaga hoilebi tai bra isu bra apni ki do pacha bolase apni ki phal hobole hi do itu ami kan itu jak thakibo lage itu abraham ke isu bra do tai ge ki jagate kundu jagate jawole dise itu jagate hi do इनका पेरे के ना चाहते हैं इनका तू किसी लोग पूरा लगा दिखी भाई हमारे भी इधर विश्वास तो ताई हराई जाना है इतना दे इमान मानो बिशी बिया से खोराई जाबो इधर ला भावना आना है अमीगन लगा लाइफ दे पेरे के ना चाहते हैं अमीगन लगा लाइफ लिविंग अमीगन लगा दुनिया दे थका दे बिशी तुका से अमीगन इधर तो कुरुबो न पारिबो इधर क्रिश्चियन होए के ना भी इमान बिलीव करी के ना भी प्रे करी ना भी अमीगन तो था हुआ नहीं itu phat amigan mon piao hoa mon chutu hoi ja laga itu amigan nathake bo lage paradak amigan mon damor ho bo lage aro tai gi kiman apni biswas rakhibo itu hisab te apni pabole ase aro itu issue ba do kitia bi tai misan hoi god never then their life itu issue ba do kitia bi amigan ge misado no hoi tai ki koi itu do tai puri bola ase itu ba amigan itu chani bo lage Exodus chapter 12 fra loigena sadam de Israel kan taihan Egypt pra Elijah itu amigan itu story amigan jani gena se Passover taihan Egypt pra Elijah perai gena jaise taihan manu pisita gise taihan Elijah do Egypt laga ekta city pra Elijah dan de taihan laga hat de kia se itu loigena jaise hoilebi wilderness te taihan 40 years thagise itu jongol de perai gena jadan de itu jongol de 40 years taihan perai se itu jongol de dukan bi banai tade do khawle dukan ekun nai tai kan kini bula ekun nai tai kan laga hatte poisa bi nai tai ki lagai na perese kunuba manu de duita kapra thakibo kunuba manu be tinda kapra thakibo kunuba manu do niju laga lagai ase kunuba laga manu de sandal ekdai ase tai kan itu do 40 years lagai se ajikali amigan do sandal do ek muina lagai amigan kapra hotai kini hoilebi itu Israel tai kan perai gena cha itu kan sob ke itu issue da ekta source thakise supplier ekta thakise itu batang ke provide kurise itu do tai kan laga biswas prata kan work kurise itu jongol de wilderness de hado Israel kadalang iman kembua iman etengla ko kai tai bujune 40 years iman da hado kawang mo iman dambu heya iman enbu hado nyimo abyo alang na yemya tai kan ba lagai na cha laga itu kapra kitia bi piano hoi tai kan laga juta do kitia bi pian hoi janai
তাই খান ইটো 40 years লাগে ইটোতো ঈশ্বৰ লগা একটা মেৰিকেল আছে ইটো মেৰিকেল পাবলৈ মন হ'লে বিশ্বাস লাগে ইটো সাপ্লায়াৰ একটা থাকিছে তাই খান পুখি কেনা খাবলৈ পুখি কেনা চা নাই 40 years তাই খান কি খাব তাই খান পেৰাই চা দেন ঈশ্বৰ বা মানা হেভেন ব্ৰা তাহাঁকে দিছে তাই খান মাংস খাবলৈ মন হোৱা তেন্তে মাংস দিছে ভাত সদায় মৰ্নিং তাই খান এইটো মানাটো খেলাইছে এইটো একটা প্ৰভাইডাৰ থাকিছে ঈশ্বৰটো একটা সাপ্লায়াৰ থাকিছে এইটোকে খালি তাই খান লগা কামটো বিশ্বাসী কৰিব লাগে এইটোৱে আছে ঈশ্বৰ ভাবি আজি আমি আনকে খালি তেমানদা ateng hei lak pong ida meng palan ateng lak palan ida hei langse teman rich phala pong hama teman da hado sangsi langse bu ia ki ya la heyang boy teman da yoi sangsi yoi mu ki lak sena china meng bu heyang hado yoi sangsi chang lui yong bu na te bu hewan da teman da yok ba kadalan ma ayen dainang heyang hado enua siong se teman da hado kai yong yok bu ya kan da ya pe nang teman mong yong sui dainang hayang teman ijen dainang ainang hayang boy meng bulan teman yelak pa hado ma teu kan no yong bu okwak sina ka ong da hei ateng lak bong hayang teman sangsi i pei share ne meng lak bong hado teman hado damma okwak sina teman ngang lak bong teu jingne Matthew chapter 6 verse 34 re ko hado teu hei ngai bu jingne mong da sang ngai chingna ngai yui nyeng ge mong sang lak ni che se yui sang ge shou shi wang ge mo nang kali gane apni kan monduk nuguri bi ko ase ahe bole laga itu kali dipin ami kan nichu laga ekta level de itu duk tu ami kan chiti kena pari kena ami kan perai chabola se itu ba ami kan isu laga osore ahe kena ami kan biswas to rakhi kena ami kan pera bole ami kan try kuru lage किलेदो अपनी कुनुबा मानुदो अपनी दो पिशी रिच होय गना अपनी लागा थुंदे अपनी खुशी बा थागा खानबी आसे बारे कुनुबा दो पिशी तुक्तिबी थागिबो होले भी अपनी खुशी बा थागा दो इदो अपनी लागा खुशी दो मानुगे आरो शेयर करू लागे इदो ईश्वर बा इदो आमे आगे लागी गना से हांसेन आरो खावांग मोहिमान बु तांगो होंगली मोंगमे वारबे आरो नां मोहिमाना योपा बे आरो शेयर मेला कंबो Tama hana jamse hado in Christ teman grace sama jamanang hado temana hado jamse hado kemak chena nganga kumbong hado gaya kawanga temana hado gaya ya unang heyanga kawanga teman jingna hado iya provider wanang iya teman jingna source jamanang hado ida tengla pala de iya jenda panang heyanga oyana ida mengabe hado lana hado daunang heyang boy teman hado mayanga hado tengla pu phana pha yo pu jingna Teman teman yo onga shirang. Genesis chapter 22 the lewanda Genesis chapter 22 verse 2. Then God said, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about." Yade Ishoba Abraham de koalaga idu ase. Taige test korise. God tested to Abraham. Ishura koise apni laga pacha khali ekta thaka pacha Isaac apni bra morom gura laga idu pacha do loi gena chabi idu Moria laga chakare idu mountain de amige burnt offerings idu sacrifice to TV goyena mata ase. Hotai idu Ishur to amiangi test kori. আমি এঙ্গে হতাই তাই বি আমি এঙ্গে টেস্ট করি গই ইটুকে আমি গান বি ইটু তাই লাগা টেস্টে আমি গান বি পাস হব লাগে ইয়া পাছাখান একলা এক্সাম দিয়া ইটু নহয় এক্সাম দিয়া দেন পিছি পাছাখান দান মন টুক কৰি কিনা ইটু স্টাডি কুৰা নিচিনা আমি গান বি ইটু টেস্ট তো আমি গান বি চিটিব লাগে ইটু টেস্ট দিয়া দেন ইটু পিছি টুক আছে ইটু টেস্ট দিয়া দেন টুক আছে এক্সাম দিয়া দেন পাছাখান পিছি রেস্টলেস এক্সাম স্টাডি কৰিব ওলাই itu do kun bido phal laga na hoile bi tai study kurile pass hobole ase itu nisina amian Christian life dibi ishoba hotai ami hange test to tigena ase itu test kura da amian tuk pai itu tanda amian sok manu pisi tuk pabo pisi suffer hoy hoile bi itu test de apni do chiti bolagi pare bolagi Abraham dibi khali apni bra morom gura laga ekta pacha laga thaga itu ami ge tv manga ase itu ishoba test thagise hoile bi God is the source of our life itu boy
Abraham itu taila pacha logina chaise tai nbungja agede itu mountain de Ishua already provide kurinar takise tai kido test kurise hoilebi tai laga biswas te Ishua sai ase tai nbungja agede Ishua tade ekta lamb ekta saguri do rakhigina rakhise before he reach Abraham nbungja agi rahi tai laga needs to jani gina ase Ishua tai ki lagi gina ase itu jani gina ase tai nbungja agi rahi tade itu chakade already rakhigina thakise hoilebi Abraham ke do khali test kura tai tade pungjubo paribo na nai itu saise aji ami gange itu ekta test digina ase itu ke apni chitibo na nai itu apni perai gena itu par guru paribo nai itu parile do apni dai laga ekta blessing do pabula ase apni tade chitile do apni ekta khushi pungjibo la ase itu hodai itu ishobra ami gange test digina ase itu Abraham do tade pass hoise tade iniga itu ishobra ami gan laga needs to ami gan namanga akibrahi do bible de godo ami gan namanga akibrahi tai jani gina ase boy tai ami gan ki lagi gina ase itu tai jani bo ase itu nishina Abraham ki lagi itu do jani hoilebi tai ki do manga ase tai ne pungja agile already rakhi gina ase itu koribo dise aru itu dise itu ekta itu ishoro ami gan like a provider ase ekta source ase itu ami gan janibo lage itu to khali those who believe in him kun manubar taike biswas kori itu han kane itu isu ase itu bra ami gan itu janibo lage itu tai do foreign manu nechana jaga de itu foreigner de ekta itu Canaanites itu jaga de itu promised land de jadem de Abraham do ekta manu de ekta nutun thakise tai tade laga language pe alag thakise holebi Ishur ba taike itu sob to taike provide kori gina ekta rich panaise itu Hebrew chapter 11 verse 9 de godo itu taike promise kura jaga de tai khor panaise goji tai itu ekta stranger hoi gina ekta foreign country de thakise goje meaning ki ase gole do aji ami gan puha laga itu dunia do ekta foreign country ase ekta stranger ase ami gan itu dunia de kun bi do permanent nai itu pra ekta tai do foreigner thakise hoilebi do itu promised land ase tai ki tia laga mati ase itu do hoilebi tai tade pungja do ekta foreign nishina ekta stranger nichana manu ekta nishina nutun manu ekta hoi gena tai ahise tade tai thakise aru isu ba tade bless korise was tai laga chaka ase tai ki tia chaka ase hoilebi tai ekta nutun manu hoi gena tai tade ahise itu aru tade tai ki isu pra bless korise aji ami gan itu dunia de kun bi permanent nai kun bi do yare thagi gena long life thagi bole kun bi nai hoile bi ami gan still ami gan bra yare do ekta stranger hoi gena ase tade thaga den da ami gan phal kam koribo lage Abraham bi do tade bishi phal kam korise tai bishi bless korise tai logode lok ra khan bi tai bra bless korise indiga thagise আজি আপনি তো একটা ব্লেসিং বা এনজয় থাকিব পাৰে আপনি ভাবি দুসরা একটাকে ব্লেস কৰি দিব লাগে এটো ইস্যু বা এটো আমি আগে লাগি গনা আছে এটো আমি গান জানি গনা এনেগা আমি গান ভাল কাম কৰিবলৈ আমি গান ট্রাই কৰিব লাগে ইস্যু তো আমি গান চুকুবা নেদিগে লাইক অক্সিজেন এটা আমি গান এটো দুনিয়া de আমি গান থাকা পাৰা অক্সিজেন বাই তো আমি গান লাইফ থাকি আছে অক্সিজেন খতম হৈ গনা মানুগান এটা হসপিটাল de কোন পাগে অক্সিজেন ৰাখি গনা some few minutes hours kane rakha gana ase itu oxygen bishi important ase ami laga life te itu harai jale manu muri je itu nishina itu chukur ba do nidiki oxygen do olibe ami laga life kane bishi important ekta ase itu oxygen itu hawa ami an kha laga itu isu ami an chukur ba do nidiki olibe ami life thaki bole ami an phal thakibo pare bole do itu isu ami gi itu bishi lucky gana ase itu tai ge biswas noha gan hobi hoa gan hobi sob to tai ba itu dunia ge tai phal bra saigena rakhi gena ase hoile be kun manu tai ge biswas phal bra rakhi itu gan to aro everlasting life na harai gena thakibole laga itu life to paula ase tai to ekta oxygen isna ase manu ge itu oxygen khatam hoi jay muri jay hoile be itu issue ami an chukubani diga itu ami gan laga life rakha আমি গান এটো লাইফ কন্টিনিউ অক্সিজেন তো পাই কিনা থাকিবলৈ মন হলে তো এটো ইস্যু কি আমি গান ল'ব লাগে এটো বিশ্বাস তো আমি গান ৰাখিব লাগে ইনেগা হলেহি আমি গান লাইফ থাকিব পাৰিব
Holy be itu dunia amian sadam de. Itu dunia do kali rich hoigena pishi thakigena enjoy kuribole hi mun ase. Bible dibi amian dikhibo pare Luke chapter 15 verse 11 to 32 edu de ekta passage amian dikhibai. The parable of lost son. Itu ekta parable ishoba ko laga. Itu tuita mota chukra pachat khore thaka laga ekta chukra harai ja laga. Itu ekta story ase. Hadau bungau mulana hadau singna. Hadau nauli ba I pada I jeng share you. Heyang I lamsa I jeng share I you ya yang I bam. I de bu hadau lamsa I hadau wangai ngoi ngo yang I lams enjoyment me ngo u. Heyang bu I ba de bu ba I be cham chung nang heyang mai ngo lak hadau liang bu. Heyang bu hadau I ha nauli ba ba I jeng share lamsa alak heyang I hadau enjoyment me lak. Hado kia I lansa hado I jeng share ya yangi I lansa hado enjoyment no yangi hayang we hado kai I da hado hipak lo mo na idam hado enjoyment me I life long life mo ai jo I da I mo hado lansa kem yangi tai ke thakai du puisa to ka sob khotom mo shi ekdin aro tai kin kha laga tin bi lok kuri se itu time de yat ai se inega ami laga life de pa noi Kitiabi itu khushi brahi to thakibo blessing I loigena thakibo itu nohoi hoilebi ishura ami henge lagado taige janigena biswas rakhigena 1 kilo ko khushi bra rakhi di bole monase itu bra ami han itu biswas to rakhigena tai osore ahigena ami han phal bra age jabole itu biswas te arobi tangor koi jabole khata bra itu isu laga khota janai dia ase next time ami han continue kurigena kunibo apni kan shopte so pra bless kuri dibi thank you so much